Svetosavska danas odavde ispod ovog svetog mjesta počinje kampanju za predstojeće gradske izbore u Podgorici. Izabrali smo hram Hristovog vaskrsenja jer je najljepše i saborno najznačajniji objekat u Podgorici i jer u njemu počiva mitropolit Amfilohije Radović, kome i ovaj grad i Crna Gora duguju, jer je sam snagom svoje ličnosti kao duhovnik, intelektualac, univerzitetski profesor, ponavljam, jer je sam uz podršku naroda koji mu je vjerovao srušio posljednji neokomunistički režim u Crnoj Gori, sačuvao svetinje koje je prije toga gradio ili obnavljao. Zato danas nećemo početi na ovom sabornom mjestu samo da prikupljamo potpise podrške za našu listu odborničkih kandidata, nego krećemo zvanično sa još jednom akcijom prikupljanje potpisa podrške za promjenu imena osnovne škole Vladimir Nazor u Maslinama u osnovnu školu mitropolit Amfilohije. Mi smo tim povodom već pisali ministrima prosvjete, prvo Vesni Bratić, ministarki iz 42. vlade, nakon toga i Miomiru Vojinoviću, ministru u aktualnoj 43. vladi Crne Gore. Za sada, nažalost, nema reakcije, iako se vlast u Crnoj Gori promijenila zahvaljujući blaženopočivšem mitropolitu. I ministri su ministri zahvaljujući njemu. Zato smo primorani da tražimo podršku nekoliko hiljada sugrađana kako bismo i lokalnim i državnim organima sugerisali da narod pamti svog mitropolita i da želi da njegovo ime po prvi put nakon upokojenja dobije jedna obrazovna institucija u državi. Svakako, nastavljamo i sa kampanjom za ukidanje sankcija Rusiji nakon što smo tokom ljeta prikupili više od 6000 potpisa. Mi iz Svetosavske smo još odlučniji da skupimo i restabilniji broj potpisa sada kada vidimo kako se u političkoj trgovini radi fotelja oni koji svi prepoznati bili kao rusofili odriču Rusije i Kosova i Metohije da bi participirali u vlasti. Što se nas tiče, zalaganje za ukidanje sankcija Rusiji, povlačenje priznanja lažne države Kosovo nikada nećemo iznevjeriti, makar ne bili ni sa kim u koaliciju i ne bili ni u jednoj općinskoj, gradskoj niti državnoj vlasti. Želim da vam kažem još nešto na kraju. Što se tiče forme nastupa na izborima, spremni smo za tehničke saveze sa onima koje mitropolit Amfilohije nije izoštio iz pravoslavne crkve. Partije čiji su članovi izopšteni iz pravoslavne crkve zbog ataka na crkvenu imunu ne mogu biti naš partner, niti ćemo pregovarati s njima. Ukoliko nema interesovanja za formiranje teških blokova kako bi DPS bio dotučen, mi imamo svoj put i izmjerimo ćemo se samostalno nastupom. Jer mi se ipak razlikujemo od svih drugih i nemamo namjeru da izdamo svoju ideologiju. Zato danas počinjemo sa prikupljanjem potpisa građanske podrške da se pojavimo kao opcija na ovim izborima. U gradu Svetog Save i Stefana Nemanje idemo da ostvarimo više nego dobar rezultat kao stranka demohrišćanske, konzervativne i nacionalne političke orijentacije i očekujemo podršku sugrađana. Saberimo se za našu Podgoricu. Živjela Crna Gora, živjela Srbija i živjela Rusija. Živjeli i svako dobro.